Maayong buntag maigsoon magluto ta og gisadong talong maigsoon. Gidaghan ni nako og itlog maigsoon aron nindot og humot kayo siya maigsoon. Ako ni siyang gipalataw kayo maigsoon aron maluto gyud. Butangan natog magic sarap aron adunay pang palasa maigsoon. So ato ni siyang isagol-sagol, ato ni siyang ukay-ukayon aron ma-well blend ang iyang pagkatimpla maigsoon. Ug karon maigsoon, nindot kayo ni siya, dili ni siya kaayo parat, dili pod kayo sa tabang, sakto ra kayong timplahan maigsoon. Kay aduna man gitimplahan na matudaan ang atong itlog nga atong gi-battle maigsoon. So ato na siyang gihimong gibutang nato sa talong maigsoon. So ingani kanindot maigsoon ang ato ang pagluto sa gisado o gibutang nato og sauce. Kani siya maigsoon. Gamay lang maigsoon. Kay nagbutang naman ta og magic sarap aron dili sad maparat ang atong timplada. Atong ukay-ukay maigsoon aron atong masuta kung na well blend ba ang pag-distribute sa ato ang pagtimpla maigsoon. Ukay-ukayon aron ma-well blend yun ang atong pagtimpla. Salamat sa pagtanaw maigsoon. God bless you. Keep safe everyone.